konferencije za štampu. Hvala puno. Kolege. Starom traku. Da sam više put gotov. Ne otvaramo ga, nego će početi danas krenulo, danas ima to otvarno, to ni mrku. Evo danas je stvarno veliki dan za mnoga sela, mislim sve svega za selo Izbište i selo Potpore. Sada 22 km trebali da izbjeti jedni i drugi došli, a ovo je trasa koja će, znači ovaj put nikad nije ni postojao, sada će se raditi, dužine 3,8 km. Mislim da je ovo velika stvar, ima dosta puteva i u drugim selima, danas su krenuli radovi na ova dva najvažnija, da kažem, putna pravca Vojvodinski Pišti i Izbište Potpore. Pokrenci kao veći, odnosno ovo za kapitalno ulaganje dobila ova sredstva, tender je završen, uvedeni su izvođači na posao i danas ovi putevi će se naravno još 10-ak sela krenuti u radove, onako kako je to po planu i programu. Evo ja sam doneo sve. To sve sredstava koje su odobreni za one objekte. Evo dolazi već. Naravno, imamo u narednih nekoliko nedelja pregovore i sa Elektrovojvodom i sa Telekomom na tome šta će se u selima raditi naredne godine i mislim da je naredne godine jedna velika obaveza lokalne samouprave da zaista i konkretno uloži i u infrastrukturu u selima, ali i da kroz preduzeće Tehnološki park i investitore koji su se interesovati pre svega za lokaciju Tehnološkog parka u Vršcu, jedan deo pogona koji možda tehnološki neće biti toliki problem i neće biti toliko zahtevni, upravo izmešti ovakva sela kao što je selo Izbište, selo Uzmije, selo Kuštilj i možda neko veliko središte i tako dalje, neka druga veća sela, gde imamo uslove da to uradimo. Ja se još jedan put zahvaljujem i izvođačima, žao mi je što vaš sugrađanin Đurić nije danas ovdje sa nama u selu, nije mogo zbog drugih obaveza, ali evo, važno je da će građani dobiti ovaj put i ja se nadam da će da bude